Ya Allah guys, baru video viral saja guys. Warung Madura, ada ya. Menjaga warung Madura. Ini video call lah. Kita tahu jadi laki, tak tahu dia ya. Adia, tuh tak tahu. Kayak laki ansafiran laki jereng bimbet. Aji yang bisa tuntut taki. Aji coba aja ya. Orang tak gena yang safiran laki, jereng tak beres. Karena mun tepak kaleng TV seperti dia remah. Dengan dia je pribadi kawan. Cek sebar lagi. Jadi kok si penasaran deh. Letak penasaran cek lah ndi dia luar. Lah, yang nanti lagi tulis hari kak menonton tang video tulis hari kayak lagi anjir tuntut taki dia luar. Minta tuntut taki nah hilang pecah kaki kak. Ingin cuman dia kok ngebeda kak ya. Selama pan pur muka